to piniladak arni kimi karbirong sar mai ningkan sek amai pinikipajut mai pi amai long nangachitong dun kadokawi manpeng do karbang long Thomas Konsi CM pen chenglok alang MP akihai lapen MLA kihai EM MEC tumdoan lapenge share korte don nasinang tumhan pini bangso mai sitame nang tu kaddo karbe pen ahir jume lapen bidesore longpo pu ningchi thepensi pini rata mai pi me chari poni phansi tinghai ching kono rado putot saing ding dam tulunang dehini alohi kapachini lapen karcho sar ojo trong pipen churo parlo mai pu ke hai lasi apor pheno hepin pen alohi pachini ang deng nang lelo lasi kecheng si hilitum pinia mai long nangachitong dun alhi sarpu aman pen ilitum kaching honai Honorable Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council mate 111th LAC IMLA sir Dr. Tuliram Ronghang akihai phan serapu pen karjoji phan sichuni ripon lo lapen alang lipan nilitum tiripi ahin pen tang pipejer muwira sita si karbianok tiripi mai phu ahin pen pejir ripan si chuni ripon lo nokjir churo lo su phan sitame letung sera po hopen karjoji phan sichuni ripon lo churo lo sir adun thu eletum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council Speaker akihai sir Raju Tisu phan sitame sera po hopen karjo ponji phan sichuni ripon lo adun thu ilitum kaching hon Honorable MLA sir Surjo Rongphar phan sitame ilitum sera pohu penchot sita karjoi phan sichuni rilo churo lo sir adun thu Honorable MLA sir Lunsing Teron alang li phan sitame sera pohu pen karju ponji phan sichuni ripon lo sir Bhagat Chandrobi apan sale dan apar phan bangten pohu ta kanal sale ka Teron alami pakisane pooi kaster karjoji phan sichuni ripon lo
Adun to Elisum Kating Hon, Honorable E.M.